Ljudi, dobrodošli još jedna od mojih epizoda. Danas ćemo igrati Survival Surf. Evo, ovo je moja prva epizoda za Survival Surf. Eto, ja sam malo igrao da se uvježbam, pošto nisam nija neki pro u ovome. Tek sam počeo da snimam. Evo ga. Nisam odavno snimao. O, šta je ovo? Izvinite ljudi što leti. Evo ga. Hoćemo da uključimo, ovo sam skontao tek, gledajte ovo. Ajde uključimo. Može skočiti na kuću. Hop, da probamo, ne može. Ovo sam samo probao. Evo ti sad dole pisati botsi. Evo, ponovo ćemo. Snimat ćemo malo Survival Surf, malo ćemo snimati Clash of Clans. Ne. Ala zabugova. Evo ga. Kako se igra ova igrica? Morate da pobjegnete od cuke i policajca koja vas ganja. Ali vi na početku šarate zid pa vas oni dođu da ganjaju. Jako dobra igrica. Evo ga. Ne. Umalo se lupim. Dole. Kako on prošao? Jesi debel, kako si prošao? Idemo. Dole gore, tamo. Vamo, dole. Tamo. Vamo. Evo ga ljudi, nisam dugo snimao. Kako sam se lupio? Nema veze, neka ovi novčića. Ne! A kako ću od ovog izaći? Nema šanse. Vidite, moj skor ovdje mali, ali tek sam... Šta je ovo? Ne rade mi ti. No, tako. Evo ga, nestat ćemo igrati. Ne. A vamo! Ljudi, ne znam zašto je ovako. Tako. Sad tako da bude do kraja. Biće super. Ovdje nema kraja. Zapravo, ali ovdje nema kraja. Ovo je sve jedno. Evo ga. Evo ga. Danas sam se sjetio da mogu snimati Clash of Clans, a koči uz puse. Odigrat ćemo još jednu pa ćemo otići na Clash of Clans. Ja sam nešto gradio, tamo 21. sam level. Odavno igram tu igricu pa rekao hajde da snimam. Brzo. Vamo, gore, tako. Sad ćemo kupiti novčiće. Ne, aha imamo, ne. Eto to za Survival Surf, sad ćemo otići malo i do Clash of Clans. Evo ga. Znači Clash of Clans je dobra igrica. Igrat ćemo i Minecraft. Koje je ono produljavanje, ja sam zaboravio. Opa, baguje. Stan, treba ovako nije moguće da ovako baguje. Ništa, ovo će sad doći praznanje baterija, što sam rekao. Evo ovako, šta kažete da je moj klan? Sve se da idemo nekog napasti. Vidite. Tako. Ovdje sredin. Tako. Malo još na ovaj. Na ovaj. Tako. Sad da malo da trošim pare. Nema veze, imam inako dosta para.
Ne znam da li možete, evo vidite. Boga niste mogli da vidite. Dok toga ja snimam. Da vidimo. Hop. Pomnjela sam to. Što je 20, pa ću skupiti. Toliko brzo. Sad moram staviti motel u svjetuni. Da se ne isprazni. Neko mi prihvati već klan. Nisam se igrao, ali ajmo nekog da napad. Imam dosta. Koliko ima para, nema para, ne. Nema puno para, ali dobar je ljudi. Bježe. 15 ne valja. Ne puno para. Ne valja, ima dobre. Mogu ga srušiti, ali neću džaba da šaljem vojsku. Neću. 30. Hajde. Bum, pa pukni. Ne, šta je ovo, ne mogu puno da ih pošli. Dobro, hajde bježi. Bum. Tu. Nagradu idi. Tuksone, 3. Jumbo 3. Vidi gdje je ono postavilo. Tako pleca. Ja mislim da ću mu sve srušiti i dolazi još džaba. Inače kada priđete ovom topu, evo vam ovdje topu, on vas ne vidi, ne može da vas upuca. Malo prije sam napao nekog dečka, srušio sam sve. Sada neću, ne vjerujem. Ne, neću, ali ću mu pokušati barem nešto. Neću mu sve srušiti, naravno. Šta sam vam rekao? Evo, dvojica, trojica. Ali sam mu barem uzeo dosta para, to je bitno. Ali nisam srušio nijednu zvijezdicu. Kako klan sam uništio? Ljudi, klan sam uništio. To je bitno i ova glavna ovdje kuća. Vidite, ova kuću morate da srušite. Ubij se. A ne već srušite vi to, pa nek vas ubiju, hajde. Ruši, hajde, ruš. Ja vas vadi strijela, ruš. Aj, ruši. Makar da dođe do 103, tako, eto. Pazi! Tako je bomba. Mrtav. I ovaj zadnji mrtav. To je to što se ono tiče, vidite koliko sam pokupio, nije nešto, ali eto. Može proći i 33. Kada se pokupimo... Gledajte što mi tako. Šta ni ono mogu da kupim? A neću. Nisam tako. Evo sad to. Ja ovako samo pritišćem i koliko dođe. A tako. Ovdje 6 može. 15, ne. Budala, Aldine, budala. Koliko imam? 4. Nisam budala. Treba mi još samo ovi ovdje. Hajde. Hajde. Ne treba mi jumbo. Jumbo imam. Eto tako. Kako se imamo vojske. Dobro, hajmo napasti.
slabo para, ali mogu mi sve slušati. Ovaj je baš fino gradio, ne mogu mu doći do glavne, neću. Ja najviše volim one što ovdje ostavljam u glavnu kuću, ovdje u Čoškeve. Te najviše volim. Moja pameta na sredinu, to zagradi. Evo ove vaki. Sad ja pošaljem 2-3 jumpa, evo. Sada ćemo sve srušiti, cijelu kuću. Evo i ovog jednog. 7%. Eto. Sada čekam i doćem. U nas će sve biti pare, eto. Sad je on ovdje postavio ovog. Mjesto kod glavne ovdje gore da ga postavio. On je popao srednje. Rušite. Tek da mu slušam glavnu. To nećemo pokupiti puno vojske, nećemo. Vidite, sad sam poslao 4 dvoje ovih strelaca i ovi smači. Roši. Ajde, sluši pa to. Pošaljem ih ovdje, vidite. Ne! Nisam htio te. Pa, pošaljem ih ovdje, ovi će ih srušiti. Ovdje samo mogu glavno, eto, vidite, sada sam dobio zvijezdu. Mrtav, jedan. Će vam krasti pare. Evo još jedan. Evo još jedan. Ruši. Haj, pun. Ruši. Tako, eto, sad vi možete. Sad će ovaj ovdje da puca, znao sam. Sad će ovaj ovdje se strijel, eto, to je to. Gdje još ima? Sad ću opet da uđem na bakteriju. Gdje sam još poslao? Nisam niti. To je to. A ja imam još vojske. Trebam čekati da ovo gore vrijeme isto. 55-54. Zaustavit ću dok ovo prikusam. Evo ljudi, još samo 10 sekundi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sretna nova godina! Pokupno. Uzeli smo jednu zvijezdu. Super. Vidite. Sada ljudi, ovdje mi fali puno. Sada ćemo ovdje. Tako. To je bila moja mama. Nema veze u sobu moju. Ja rano šta i mogu kupiti. Tako. I ja mislim da bi to bi bilo to za ovu epizodu. Ako vam se sviđa, ostavite like. Subscribeujte se na moj kanal, imam samo 2 subscribera. Molim vas, eto, molim vas. I to bi bilo to za ovu epizodu. Hvala vam i vidimo se u sljedećoj. Ćao!